Kani kedai ke Akashvani Shillong ke khubor ban pule dailus atas im. Kini kilong kimat bakong sanjung ke khubor. Ke jingshim jing semai jung kit khot badang syajit thamai ka Lok Sabha kalakut no hanin ke ski. Ke election na kebantaban jit yu lampang ke yang dorbar thau ain Lok Sabha kan long men ta ski. Nya kun u Birla na ke NDA bat u ke Suresh jong ke Congress. Syajit u Rian Parak na Assam ban kentup hapo ka kan hun elek kai cricket ke India. Ka jingshim jing smai de git khot badang syajit thamai ka Lok Sabha kalakut no hanin ka ski. Like no kisangut ki MP baro ki MP kila shim jing smai ha ki artsngi baladem jong ka dorbal bakat pra ka Lok Sabha. Lasdang ya kecing bam semai hakala sing ublay da Menteri rang badu Narendra Modi ubalong unong yalam jong ke yang dorba thauan Lok Sabha. Hanin ke singipan ki MP bakhampau bala shim jing semai kilong u Birla u Rahul Gandhi u Akhilesh Yadav u Abhishek Banerjee u Supriya Sule ka Hema Malini u Yusuf Pathan bat kiwede. Na Uttar Pradesh, u Kishore Lal bat Imran Masood jong Congress, u Igra Chaudhary, Dimple Yadav bat Harendra Singh Malik ka Samajwadi Party, ki MP ka BJP bakan thup yu Arun Govil, u Kanwar Singh Tanwar, u Dr. Mahesh Sharma, u Atul Garg, u MP Chandan Chauhan bat Chandra Shekhar ka Azad Samaj Party ru kila shemjing Smailang bat kiwe de. Uba Ricky Eje Sengkan jong ka VPP bat usaleng sangma jong ka seng Congress ru kila shemjing smai hinen ka singi kum ki MP jong ka Shillong bat tura haka Lok Sabha. Baro arngot kila shemjing smai haka ktin English. Ka singi ka ba ar jong ka Lok Sabha bakat pra kala sedang hinen ka singi da ka jing shim smai jong ki MP badang syajit thamai kum ki khot jong ki yang dorbar thawan kari. Unong ya sat an Gowal Kagada Padavi jongka Congress ula shimjing smai hakaktin Hindi katba Ubachaf Shobha jongka wepat kaseng ula shimjing smai dakaktin Marathi. U Birla MP ka BJP ubalong ulampang haking dorbar thawain Lok Sabha badang syukun unya khon biang na ka NDA hakani ka sin bamenta na ka benta ka syuki lampang katba ka liang persya INDIA block ban kan penya khon da uke Suresh MP baro arngut ki kertong kila dap thep kerteng na ka benta ka syuki lampang nin ka si bat ki election labo bakan long menta ka si arpon rew tarik jeleu arajar arpusaw. Shuwaya kane kesorkar bat kaliang persya kim shim lala banyapoy siya kajing yamon lang nakabanta kane kakam ulampang. Habakran hakinong tho kubor Menteri Sokar Pedeng Piyush Goyal ulaong baki Menteri ke Sokar Pedeng bakentup yu Rajnath Singh u Amit Shah bat u JP Nadda kila penlong jialang bat unong yalam ke Congress u KC Venugopal bat u MP ke DMK u TR Balu halor ka kambaya day bat ulampang. Hendrei kila yaiban ban penbenaya ke kerteng jong Deputy Speaker Shua ban penskem ya ke kerteng jong Birla. Namar kajing ther ulap ba ubajur hakini kisngi kajing shlai ha Assamru kalanangjur. Nakaliang Menteri Korbari u Amit Shah ula ajing mut ban snano lakum no kumno san pautali kipung ban pentu yaka nakawa Brahmaputra Shaki. Haba pinya ya kajing lang kikin rem kilendan banya bisha ya kajing long balapen kre haba one shop kajing shlai usha ulaong ba kajing shna yikipung kanyaram ban kentiu ya karep karyang kajing ring sigi jaka rem bat ya kakam chungok kai hakitu ki jaka bat kanehi kan kentiu ya kayo kakon. Usha ulaya krenru halor kikendon bala ban neslem ban penduna ya kajing shlai hakari ringkat bat kajing penkre banya kun ya ka glacial lake outburst flood GLOF. U Menteri Katanat Housing jong ka Sorka Meghalaya u Marquis Marak ulaong balapha ban penlong jing tokit da katanat trekam hi ban wat ladadon kinu kijing penyo tin sop ying ya kilong ying. KHYC dangshen kalapan jing sha na ka sorkar halor kijing ai da kitin sop ying ki bamba. Menteri ulaong bakat kum ka kaipot bu ulayo shimdon kinu kijing bombyang wat lakat taru namar bu ulayo pedang ya kijing ujor kum ta ula hukum ban pha tokin dakat tanat rekam hi.
Ke HYC hak arpau tarik ujian leo hajar arpau saw kalakam ba lalap baka Directorate of Housing Meghalaya kalapinyo ikitin sobyeng ki bomba balasalan da Haryana Iron Works Private Limited Kolkata na West Bengal. Kani kadai ka Akashvani Shillong kabuan lam shapi ya ko kubor. Urian Parak ulalong unungele kai cricket upaningkong na Assam ban syakot haka BCCI ban kentup u hapo ka kenhun bakat sanwut kitkon banyele kai cricket na kabanta ka 5 T201 tour kaban long ha Zimbabwe na do ka hendriu tarik unaitung arhajar arposaw. Yakakan ho nile kai na India nya lam da ushuban gil ringkat kisanwut kinungele kai Gibala Shajit na ki Indian Premier League. Umenturang ba ka Assam o Himanta Biswa Sarma hakala sing ublay ulay kublay kitbok ya Urian Parak ubalong ubanangkong nakatanja tela mingi ban Shajit banyele kai nakakanhun jong ka India. Ka District Legal Service Authority Jongka West Jainta Hills kalapin long ya kijing jing hikai ba shisi bat ka program jing hikai ka day ba ka jing tip shapang ka an na kabanta ki paralegal volunteer ha conference hall Jongka District and Session Court Kletirshi hinin kasi. Ka Secretary Jongka District Legal Service Authority ikong B Majaw MJS ilabatay ya ki paralegal volunteer shapang ka FIR neka first information report karukam bantho bat ban ayaka bat ke jingdan kam jong ki jingtip patikna bat jingpentip biangpor ya ki jingcha lapan shairu ya ki volunteer halo ki scheme bapher balaterwa da ka nalsa bat ki free legal service Ikong majaw ilabatay ru halor ki pang bapher bakan thup yaka an ka hok bantip ni ka Right to Information Act hajar san ka jingtip ban penya pher apdeng ka criminal law but ka civil law ki compoundable but non-compoundable offences ki kam sneo bala ban pelat jamin but bomla but ru halor ki hok jong unong shasen bindi. Kecing halap basisi halo kecing ailat iki kena banyo iki kecing nang jingstan ban kring biang iki kena iki baga no shiteng ya kecing puli bat bom le school shoe kalalong haumling CNRD block balapan long da ke District Legal Services Authority DLSA hapo kecing penya jongka National Legal Services Authority NALSA. Hakane ka program le don lang kirang ba shnong bat kinong yalam shnong na kibenta ba pher jong ko umling sian RD blong kibal ajin kranjing pensai hakane ka program ki kentum ya I M Namsao Legal Aid Council uba T India DCPO I Pathau Legal Aid Council bat kiwei kibala pensai halor ki phang ki babun kum kanalsa bat u helpline number jongka iwe san iwe not Kanalsa Child Friendly Legal Services to Children and Their Protection Scheme Arajar Khatsan, Ki Hopton Ra Fundamental Rights, but Ka Right to Free and Compulsory Education Act Arajar Khandai, Ka Midday Meal Scheme Bat Ki Wei Hakaching Penkenria Kam Yaki He IAS Officer Ka Sorka Meghalaya, Hakala Skin Ublay Kala Tungbiang Yaki Yak Officer IAS Ikong Rosetta Mary Kurba Kum ke Deputy Commissioner Jongke East Khasi Hills District. Ya Ikong RM Kurba Lapen Kendria Kam Menshwa Nakadaw ki Election Lok Sabha Bat Latong Pat da USC Sadhu IAS Hakajaka Jong Kat Kum Kiching Pentip Balapen Mi da CVD Ding do Secretary ka Personal Department Yaw Sadhu Labu Bo Unshimtino Kum Secretary Hakitanat Community and Rural Development Fisheries Animal Husbandry and Veterinary but water resources. Usadhu unbat kum Director Jongka Community and Rural Development. Yaw Deputy Commissioner ka East Jainta Hills u Abilash Baranwal Lapen Kendria Sharib Hoy kum Deputy Commissioner Jongka kat bay u Deputy Commissioner ka South Garo Hills u Shivansh Awasti Latung no ya u kum Deputy Commissioner ka East Jainta Hills. Kat to ko kubor kalakun naka Akashvani Shillong hakapo prabajing in soba kadeli station naka mantaki kubor kanikaday ka Akashvani Shillong.